Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Mugisha Group Time, tunejejwe cyane rero no kuza kuba turi kumwe namwe mu makuru atandukanye y'imikino. Ni nta munoza Calixte kuri Mugisha Group Time, tuba tuje rero kubagezaho amakuru atandukanye y'imikino, tubaha ikaze rero kandi twizera ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye. Ni amakuru rero tugiye kuganiraho avuga ku ngingo zigiye zitandukanye, aho hano mu Rwanda turi buhere mu ikipe y'igihugu Amavubi. Kera kabaye umutoza w'ikipe y'igihugu nyine Mashami Vincent, akaba yagize icyo avuga ku mpamvu rero yahamagaye Kwizera Olivier. Ni mu mukino rero u Rwanda ruri gutegura ruzahuramo n'ikipe y'igihugu ya Mali. Akaba rero avuga yuko Kwizera Olivier ari umukinnyi ufite impano idasanzwe. Turaza kubigarukaho ibyo yagiye atangaza muri rusange. Tukiri hano mu Rwanda kandi turaza kuganira ku makuru atandukanye ya transferi, aho Tuyishime Eric akunze kwitwa Kongore, arazwi cyane mu ikipe ya Rayon Sport, ubu rero ni umukinnyi wa Gorilla FC. Ni mu gihe kandi umutoza Guy Bukasa washakishwaga cyane n'ikipe ya Sunrise FC, ubu rero uyu mutoza akaba ari mu biganiro n'ikipe ya Musanze, akaba rero ibiganiro bigeze kure. Naho kandi tugarutse gato cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi, ikipe rero abakinnyi yari itegereje baturuka hanze ni Nsengiyumva ndetse na Kalisa. Aba rero babimburiye abandi bakinnyi bazaturuka hanze mu kwitabira rero umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Aba rero bakaba bamaze gusesekara mu Rwanda, aho baba bagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi igeze kuri 3. Naho kandi turaza kugera ku mugabane w'i Burayi, aho rero agatambara Lionel Messi yihanaguje amarira ubwo yasezeraga ku bakunzi ba FC Barcelone. Ubu ngubu kari muri byo twakwita nyine imari ikomeye cyane, kari gushakishwa cyane rero, aho rero gashobora kuba kari ku giciro cya miliyari ubaze mu mafaranga y'amanyarwanda. Ni mu gihe kandi mu ikipe ya Paris Saint-Germain iherutse kwegukana uyu musore avuye mu ikipe ya FC Barcelone. Iyi kipe rero ishobora kuba igiye kuba yatandukana n'umwataka bari bamaranye igihe, umwataka wari uyihetse. Uyu rero ni Kylian Mbappe, ashobora rero gusohoka muri iyi kipe ya PSG. Bijyanye rero n'amatransferi, turaza guca no mu yandi matransferi agiye atandukanye. Ni amatransferi rero aho agaruka ku bakinnyi batandukanye, abakinnyi nka Mbappe nk'uko doze tubivuga, Torres, Konet, Bamford, Aubameyang ndetse na Lacazette n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagiye bagarukwaho cyane mu binyamakuru ku mugabane w'i Burayi. Ni amakuru rero tugiye kuza tukagarukaho muri rusange, rero tuyasasanura yose tuyabagezaho uko yakabaye. Reka dufate akanya gato cyane ubundi tuze tuyarambura. Yes, tudatinze cyane rero nkuko twari tumaze kubibabwira, reka aya makuru tuyahere mu ikipe y'igihugu Amavubi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Mashami Vincent, uyu rero kera kabaye yavuze ku mpamvu yahamagaye Kwizera Olivier. Rero akavuga yuko ari umukinnyi ufite impano, bityo kuvuga yuko bamutererana cyangwa se kumuhungisha abandi atari byo byamufasha kuba rero yasohoka mu bibazo yagiye anyuramo muri rusange. Ni Mashami Vincent rero uri gutegura ikipe y'igihugu Amavubi izaba ikina n'ikipe ya Mali. Kwizera Olivier ni umwe mu bakinnyi rero bahamagawe n'iyi kipe yitegura kuba yahangana na Mali, ndetse ikaba izakurikizaho Kenya. Ni mu rugamba rwo gushakisha itike y'igikombe cy'isi cya 2022. Ariko rero nyuma y'uko uyu mukinnyi ahamagawe ntago byavuzweho rumwe, bitewe rero n'ibibazo yaramazemo iminsi bijyanye rero n'ibijyanye n'ibifu no gufungwa, azira gukoresha ibiyobyabwenge by'urumogi. Aza rero
gufungurwa, aza gukatirwa icyaha cy'umwaka cyo gufungwa umwaka ariko gisubitse. Uyu musore rero yahise asezera ku mupira w'amaguru, byose murabyibuka. Rero muri iyi minsi aza gutangaza yuko yasubiye ku cyemezo cye, agomba kuba agaruka mu kibuga. Mashami Vincent rero yavuze yuko uyu nguyu ari umukinnyi wahuye n'ibibazo bitandukanye kandi atiteye byaje mu buzima bwe, bityo rero abanyarwanda bakwiye kugira umutima wo kubabarira ndetse bakamufasha muri ibyo bikomere yahuye nabyo bitandukanye. Avuga yuko kandi abantu batandukanye ndetse n'abakinnyi muri rusange batabivugaho rumwe, ariko icyo we yavuga ari uko Kwizera Olivier ari umukinnyi mwiza wahuye n'ibibazo. Ati kandi ntago ari bwo bwa mbere yaba abigize, ati kuko kuva kera abataramukurikiranaga batamenyaga ibibazo yagize, ariko mu by'ukuri ni ibibazo yahuye nabyo bitandukanye bihura rero bigenda bigira ingaruka ku buzima bwe muri rusange. Ati rero ngira ngo impano afite ntawayishidikanyaho, ariko nanone nk'abanyarwanda tugomba kugira umutima ubabarira muri rusange, ntago twahora tumuhahana cyangwa se ngo tumucire imanza muri rusange. Yakomeje avuga yuko rero ari umukinnyi ufite byinshi byatanga, ubu rero ari nacyo gihe cyiza cyo kumwegera, abantu bakamwegera rero bakamwereka ko atari wenyine muri rusange. Ati ni umunyarwanda, ni umukinnyi w'umupira w'amaguru ufite byinshi, ufitiye igihugu akamaro ku mpano rero afite kandi idashidikanywaho. Atari ko kandi tugomba kumuhanura kugira ngo amakosa yakoze akomeze kugenda ayakosora. Ati ni byiza rero ko rero yasabye imbabazi, imyaka amaze rero yaba yarabonye experience ndetse cyaba ari cyo gihe cyiza rero cyo kuba yagaruka neza anakosora amakosa yose yagiye akora. Ati ni umwanzuro twafashe nk'abatoza rero kwari ukugira ngo tumwubake muri rusange. Ntago uyu mutoza yavuze kuri Kwizera Olivier gusa, yavuze yuko abakinnyi bose yahamagaye bakina imbere mu gihugu baje mu mwiherero uretse Usengimana Faustin ko rero yaba arwaye, yarakiri ku miti ku buryo rero atari gutangirana imyitozo n'abandi. Akaba rero umutoza kugeza ubu ngubu ategereje abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda. Nyuma rero yo kubahamagara, uyu mutoza akaba ategereje rero ko bamutangariza igihe bazazira muri rusange. Hakaba rero hari abamaze kwinjira muri iyi kampu rero baturutse hanze rero, nk'uko turi buze kubigarukaho muri aya makuru. Ari nako kandi iyi ngingo tuyivaho duhita tunyarukira mu makuru atandukanye y'amatransferi, aho Tuyishime Eric uyu rero akunze kwitwa Kongore, muramuzi, yakiniye ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Ubu rero ni umukinnyi wa Gorilla FC. Uyu musore rero akaba yamaze gusinyira Gorilla imyaka igeze kuri 2, avuye rero mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni umusore waciye mu irerero rya APR FC, yaramaze imyaka igeze kuri 2 akinira ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu majyepfo y'u Rwanda, murayizi hariya i Huye, aho rero umwaka wa mbere aribwo yabonye imikino myinshi itandukanye. Ikipe rero yatozwaga na Tony Hernandez, ariko mu mwaka we wa kabiri ntibyamugendekeye neza rero, akaba ari nayo mpamvu batakomezanyije n'uyu musore. Byatumye rero ikipe ya Gorilla ibasha kuba yamusinyisha. Ni ikipe rero imaze umwaka umwe mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ikaba yamaze gusinyisha uyu musore amasezerano y'imyaka igeze kuri 2. Ni umusore rero twavuga ko yagiye akura asubira inyuma, umusore w'umuhanga yagiye atanga icyizere, ariko bikagenda bisubira inyuma buhoro buhoro. Reka turebe yuko azagaruka ndetse bikagenda neza mu ikipe ya Gorilla, cyane cyane ko azaba ari gukina mu ikipe idafite pressure cyane bijyanye n'amafana ifite. Reka dukomereze kuri Gibukasa. Iyi rero yashakwaga cyane n'ikipe ya Sunrise FC, ni ikipe ikomeje kugenda yiyubaka, ikipe twavuga yuko rero sezo ishize bitagenze neza ndetse bikarangira imanutse mu cyiciro cya 2, ariko bijyanye n'abatozi iri gushaka, bijyanye n'abakinnyi iri kugenda irambagiza,
ni ikipe iri guca amarenga y'uko ibyo twari twiteze ko ishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri hazabaho bwa budasa bwacu bwo mu Rwanda, ikaba yaguma mu cyiciro cya mbere. Iyi rero ikaba yashakaga cyane Guy Bukasa, ariko uyu mutoza yahisemo rero kuba yatega amatwi ikipe ya Musanze FC nayo iri gushakisha umutoza ku buryo bukomeye. Ni umutoza rero uheruka gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport, ubu rero akaba ari mu mboni za Musanze, akaba rero amaze amezi ageze kuri 2 nta kipe atoza muri rusange. Ni amakipe y'u Rwanda rero adafite abatoza kugeza ubu, akomeje kugenda ashakisha abatoza batandukanye. Ikipe ya Musanze rero ikaba iri mu mwanya mwiza wo kuba yatozwa na Guy Bukasa. Ikipe ya Sunrise rero nibwo ikomeje kugenda ishakisha abatoza batandukanye, nayo iri kugenda igorwa cyane nuko kugeza ubu nayo itazi aho ihagaze, niba ari mu cyiciro cya mbere se cyangwa icya kabiri. Nabo yagerageza kuganiriza nabo babishidikanyaho cyane cyane yuko nta gihamya nyine cyuko izaba ikina icyiciro cya mbere. Ni ikipe ya Musanze rero igomba kwiyubaka bijyanye nuko ibibazo byari birimo bitandukanye by'ubukungu. Akarere ka Musanze ndetse na komite iyoboye Musanze FC bagiye baganira, ikipe rero ikaba igarutse igomba kwiyubaka ku buryo bukomeye. Ni Guy Bukasa rero ubusanzwe utangaza yuko atajya munsi y'ibihumbi 3 by'amadolari nk'umushahara wa buri kwezi. Rero ni umutoza uturuka mu gihugu cya Congo, akaba rero yaraje mu Rwanda bwa mbere atoza Gasogi United, akahava yerekeza muri Rayon Sport, naho yo rero yaje kuyivamo habura imikino 2 kugira ngo shampiyona irangire, agahita nyine atangaza yuko yeguye ku mirimo ye muri rusange. Reka tuzategereze rero uko rero Guy Bukasa yakerekeza mu ikipe ya Musanze, tubihange amaso. Naho tugarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi, biravugwa yuko Nsengiyumva ndetse na Kalisa bari bategerejwe rero nk'abakinnyi baturutse hanze bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ubu rero bamaze kwitabira ubutumire bw'iyi kipe rero iri kwitegura umukino wa Mali. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje yuko Nsengiyumva Isaac ukina muri Express ndetse na Kalisa Jamil wo muri Vipers zose zo muri Uganda, ubu rero babimburiye abandi bakinnyi bakina hanze y'u Rwanda kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Bakaba rero bamaze gusesekara i Kigali. Nsengiyumva ndetse na Kalisa bageze mu Rwanda rero bacumbikirwa muri Hilltop Hotel, aho rero nyuma y'iminsi 3 bazasuzumwa bwa kabiri COVID-19, bakazabona rero guhita basanga abandi mu mwiherero wo kwitegura umukino wa Mali. Aba bakinnyi rero bakaba babimburiye abandi bakina hanze rero kuba bagera mu Rwanda bitabiriye umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi iri kwitegura rero umukino wa Mali wo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2020 ni muri Qatar. Rero umukino wa mbere w'iyi mikino rero u Rwanda rero ruzaba ruhura na Mali ku itariki ya 1 Nzeri 2021. Umukino rero uzabera i Agadir ni muri Maroc, nyuma yuko rero bigaragara yuko i Bamako hariya muri Mali nta stade n'imwe iri kuri standard, nta stade n'imwe yujuje ibyangombwa byo kuba yakakira umukino mpuzamahanga muri rusange. U Rwanda rero twabibutsa ko ruherereye mu itsinda E, aho rero ruzaba ruhura n'ikipe ya Kenya, ikipe ya Uganda ndetse n'ikipe ya Mali. Bazaba rero bahangana kugira rero bayishakemo ikipe izaba ikomeza muri iri tsinda. Bagomba gukomeza rero kuba bitegura. Amavubi rero akaba amaze iminsi igeze kuri 3 rero bitegura uyu mukino uzabahuza n'ikipe y'igihugu ya Mali. Nukuvuga yuko Amavubi asigaje ibyumweru bigeze kuri 2 kugira rero abe acakirana n'iyi kipe kugira babe bashakisha amanota atandukanye. Ni ikipe ikorera imyitozo ku kibuga cyo kuri stade Amahoro, bijyanye n'uko ari ikibuga gifite ubwatsi ndetse kandi bagakora imyitozo ku isaha ya saa 1 z'ijoro. Bijyanye n'uko rero igihugu bazajyamo, ikibuga rero bazaba bakiniraho kizaba kigizwe n'ubwatsi kandi
ikigaragara ari uko bazakina nijoro, bakaba bagomba rero kuba bitegura ndetse bakina nijoro ku matara kandi bakinira ku kibuga cy'ubwatsi kugira ngo rero bitazabatonda kandi bitazabagora ubwo bazaba bageze ku kibuga giteye gutyo bakina amasaha nk'ayo. Ni ikipe rero kugeza ubu ngubu igitegereje abakinnyi bazaba baturuka hanze muri rusange. Rero reka dukomereze kuri Byiringiro Lage, uyu rero akaba yagarutse mu rukerera yerekeza Istanbul. Reka dukomereze kuri Byiringiro Lage, uyu rero akaba yagarutse mu Bufaransa, aho rero agomba gufata rutemikirere yerekeza i Kigali agasanga abandi mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ni nyuma rero yo kugenda atsindwa amateste agiye atandukanye muri Neuchâtel Xamax ndetse n'andi makipe yagiye acamo mu Busuwisi, bikagenda rero bidakunda neza cyane. Akaba rero agomba kugaruka mu mwiherero, aho abenshi batangaza yuko azaza mu mwiherero ariko kandi akomereza mu Rwanda akaguma mu ikipe ya APR FC bafitanye amasezerano, kandi abandi bagatangaza yuko hari amadiro azaba agerekezamo ku mugabane wa Afurika nyuma yuko ku mugabane w'i Burayi byanze. Reka dutegereze ibya Kwizera Olivier, mu gihe azaba asesekaye mu Rwanda tuzagenda tumenya ibindi byinshi bitandukanye muri rusange. Tuvuye kuri Byiringiro Lage, reka dukomereze kuri Niyonzima Olivier Sefu. Uyu rero akaba aheruka gutandukana n'ikipe ya APR FC murabizi cyane, ndetse akaba yifuzwaga cyane n'ikipe ya Rayon Sport. Amakuru dufite rero nuko Sefu yaganiriye na Rayon Sport ndetse bakanumvikana kuri buri kimwe cyose, aho Sefu yashakaga miliyoni 18 zo kumugura ndetse n'umushahara w'ibihumbi 900. Ikipe ya Rayon Sport ikabyemera, ariko nyuma yuko Olivier Sefu avuze yuko agiye kubitekerezaho, ikipe ya Rayon Sport ikaba iri tayari kuba yamwishyura ibikenewe byose ndetse ikaba yanamuha cash nta byo gutegereza. Ariko uyu musore akaba avuga yuko ikipe ya Rayon Sport azayisubiza. Rayon Sport yashakaga kumusanga hari ari mu mwiherero kugira ashyire umukono ku masezerano, ariko akabwira ko akiri kubitekerezaho. Bivuga yuko uyu musore ashaka we kuba yakerekeza mu gihugu cya Tanzania cyangwa se akerekeza mu ikipe ya Police FC, akaba ari byo ari guhitamo. Ariko ku ruhande rwa Police FC bijyanye n'abakinnyi ifite hagati mu kibuga, bakaba babona yuko Niyonzima Olivier Sefu atari umukinnyi bakeneye cyane. Kugeza ubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba yo iri tayari kuba yasinyisha uyu musore. Ikipe ya Rayon Sport kandi ivugwamo umukinnyi w'umurundi ukomeye cyane ni Fiston Abdulrazak. Fiston rero akaba agomba kuba asesekara mu Rwanda kuri uyu munsi, kugira rero nyuma y'ibiganiro yagiranye na Rayon Sport kuri telefone noneho babe baganira imbona nkubone, kugira rero bagende bagira byinshi bumvikanaho. Ni umusore rero bivuga yuko ari guhenda Rayon Sport cyane, aho ari kuyica ibihumbi 20 by'amadolari. Rayon Sport ikabibona ari amafaranga menshi, ariko kandi agomba kuza bakabiganiraho. Umusore kandi ushaka umushahara w'igihumbi 500 by'amadolari, ni miliyoni hafi n'igice mu manyarwanda, kugira rero abe yasinyira ikipe ya Rayon Sport aze kuyatakira abe ayishakamo ibitego bitandukanye. Umutoza rero Masudi Juma akaba rero ari gufasha Rayon Sport kuba bareshya uyu mukinnyi wamaze gutandukana n'ikipe ya Yanga yahariya mu gihugu cya Tanzania. Ni transferi tuzakomeza kugenda tugarukaho muri rusange, ahubwo reka twikomereze amakuru yacu duca kuri Kirasa Alain, wari umutoza wa Gasogi United murabyibuka cyane. Ubu rero akaba ari umutoza wungirije muri Police FC, aho yasinye imyaka igeze kuri 2. Ariko se ushobora guhita wibaza uti arungiriza nde udahari kugeza ubu? Ni ikipe ya Police FC itarabona umutoza mukuru, ariko yamaze gusinyisha umutoza wungirije. Ni bya bindi twavugaga byo mu Rwanda biba bidasobanutse. Ni gute umutoza wungirije asinya mbere y'umutoza mukuru? Ubundi ubusanzwe igihari nuko umutoza mukuru ariwe wihitiramo abamwungirije. Ibi rero bikaba bigoranye bijyanye nuko umutoza uzaza asanga abagomba kumwungiriza atahisemo. Hari igihe rimwe na rimwe umutoza yifashisha yuko abamwungirije bamuvangira, kandi ugasanga
ni ikibazo ikipe yagizemo uruhare. Ni polisi rero ikomeje gushakisha umutoza mukuru, ikaba yamaze gusinyisha umutoza wungirije. Tuzakomeza kugenda tureba ibyo ari byo ndetse n'aho bigana. Ushobora kugura abakinnyi beza, ushobora kugura ikipe ukaba ufite squad ikomeye. Polisi ntawe uhakana ko idakomeye, ariko kandi iyo utangiye kugenda ubivangira mu mitoreze hari igihe bigira ingaruka no kuri ba bakinnyi, bakaba bagenda batitwara neza muri rusange. Minisiteri ya siporo ikaba rero yahaye uburenganzira Ferwafa bwo kuba rero yatangiza amarushanwa y'icyiciro cya kabiri mu bagabo ndetse n'icyiciro cya mbere n'icya kabiri mu bagore. Mu minsi mike rero bakaba bazaba batangira imyitozo ndetse banatangaza ingengabihe y'ayo marushanwa, kimwe n'izindi ngamba zose zizaba zikubiyemo rero mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Ariko kandi amarushanwa atandukanye akomeza. Ni ibintu byakomeje kugenda biteza urujijo niba shampiyona y'icyiciro cya mbere izatangira, icyiciro cya kabiri kitabaye, hamenyekane ikipe zizamuka zizaba rero zisimbura izamaze kumanuka muri rusange. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku mugabane w'i Burayi. Amakuru rero twagiye tubagezaho mu minsi itandukanye ishize, naho Messi yasezeraga Barcelone, ariko kandi hari amarira n'agahinda bikabije ku bafana ndetse n'abakunzi ba FC Barcelone ndetse no kuri Lionel Messi muri rusange. Uyu mugabo rero uherutse gusinyira ikipe ya PSG mu Bufaransa, agatambara yakoresheje yihanagura amarira ubwo yasezeraga nyine kari ku isoko, aho rero gashobora kugurishwa akayabo k'amafaranga, aho rero waba yaragatoraguye ariko ugashakamo miliyari ubaze mu mafaranga y'amanyarwanda. Twabibutsa rero ko hari ku itariki ya 8 Kanama 2021 nibwo Messi yasezeraga kuri Barcelone. Ni ikipe rero yaramazemo imyaka isaga 21, aho rero yasutse hasi amarira agatemba ku matama. Ni mu gihe ubundi amarira y'umugabo bizwi ko atemba ajya mu nda, ariko ntabwo ariko Lionel Messi byagenze. Mbere y'uko rero aganira n'itangazamakuru akaba yaratangiye kurira, ndetse umufasha we akamwegera akamuha agatambara ko kuba yihanagura amarira. Agatambara yihanaguje rero ubu ngubu kakaba ari imari ikaze kwa gatoraguye. Ibi rero ni itangazwa n'ikinyamakuru World Football dukesha iyi nkuru. Hakaba rero hategerejwe umuntu uzikura ako kayabo kose akaba yagura aka gatambara, ari nako kandi aka gatambara kaba gaca agahigo muri rusange. Tukiri kandi ku bijyanye na Messi mu ikipe ya PSG, biravugwa yuko kugura Lionel Messi bigiye gushyira iherezo kuri Kylian Mbappe muri iyi kipe y'abanyamujyi hariya i Paris. Ni ikipe rero iherutse gusaba Mbappe gusinya amasezerano mashyashya y'imyaka 6 ndetse agahabwa umushahara ungana n'uwa Neymar. Abitera utwatsi akomeza kwicecekera. Gusa kuri uyu munsi bishobora gutizwa umurindi no kuba Lionel Messi yaje muri iyi kipe, bikaba rero bakaba bashobora guhita banyurana, umwe yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa undi yerekeza mu gihugu cya Espagne. Bikaba rero bitegerejwe ko kuri uyu munsi aribwo Kylian Mbappe aza gutangaza ibijyanye n'ahazaza he, aho yifuza rero gutandukana n'ikipe ya PSG akerekeza muri Real Madrid, nyuma yaho Lionel Messi agereye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubu rero iyi kipe yatangiye kwinjira mu gihe cyo kugabanya imishahara ndetse no kugabanya ingengo y'imari yatanze ku isoko. Ibyo rero bikaba bishobora gutuma uyu mukinnyi Kylian Mbappe Lotte ashobora rero kuba yasohoka muri ikipe mu rwego rwo kuba bagabanya rero ibijyanye n'igihombo muri rusange. Real Madrid ikaba itangaza yuko
yiteguye kuba yagura uyu mukinnyi w'imyaka 22 y'amavuko. Umuyobozi w'ikipe rero ya Real Madrid Florentino Perez rero akaba atangaza ko yiteguye gukoresha imbaraga zose kugira ngo abone uyu musore yifuje kuva kera. Rero ikipe ya Real Madrid ikaba yamugenderaho kugeza ubu. Rero Mbappe ntarasinya amasezerano mashya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba asigaje igihe cy'umwaka umwe kugira rero abe yasohoka muri iyi kipe nta masezerano ayifitiye, akaba yagenda nka free agent. Gusa kugeza ubu ngubu umuyobozi wa Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi rero ndetse n'umutoza wa PSG uyu nguyu ni Mauricio Pochettino, muramuzi cyane, yahoze mu ikipe ya Tottenham. Batekereza yuko kandi ndetse banafite icyizere cy'uko uyu mukinnyi wabo Kylian Mbappe ashobora kongera amasezerano, nubwo rero we muri rusange ntacyo arabivugwaho. Tubibutsa rero ko hasigaye iminsi igeze kuri 14 gusa kugira rero isoko ribe ryafunga. Isoko ry'igura n'igurishwa ku bakinnyi ribe ryafunga. Rero ikipe ya Real Madrid ikaba igomba kubyaza umusaruro iminsi igeze kuri 14 gusa muri rusange. Reka rero aya makuru tuyakomereze ku mugabane w'i Burayi, duhera mu ikipe ya Chelsea. Ikipe ikaba yifuza gusinyisha umukinnyi wa Borussia Dortmund. Ni umukinnyi rero w'umwongereza ukina hagati mu kibuga, uyu rero akaba Jude Bellingham. Akaba rero agomba kuba Chelsea yamusinyisha mbere yuko isoko ry'igura n'igurisha ku bakinnyi rirangira. Uyu rero akaba yaza ari shuwa yindi Chelsea itabashije kubona. Rero umukinnyi wa West Ham nawe ukina hagati mu kibuga akaba ari Declan Rice w'imyaka 22. Rero tukaba tubikesha ikinyamakuru Eurosport. Reka kandi tunyarukire muri Tutto Sport. Iki kinyamakuru rero kikaba cyagarutse ku ikipe ya Arsenal, aho rero yifuza kuba yasinyisha umunya-Argentine wa Inter de Milan. Rero akaba ari Lautaro Martinez imyaka 23. Kandi ikipe ya Arsenal ikaba yifuza kuba yanaganira n'umutoza wa Inter. Rero akaba ari Antonio Conte wahoze rero atoza Inter, akaba yaza kuyisinyira mu gihe Arteta byaba bitagenze neza. Na Arteta batangiye gutegwa iminsi hakiri kare, bigaragara yuko iyi shampiyona azaba yicaye ku gatebe gashyushye nyuma yuko rero atangiye shampiyona atitwara neza ndetse anatsindwa n'ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka. Na Arteta rero ufite akazi gakomeye ko kuba yagenda yemeza abafana ndetse n'abayobozi b'ikipe ya Arsenal bakunze kutamuvugaho rumwe muri rusange. Reka rero aya makuru yacu tuyasoreze muri ikipe ya West Ham ndetse n'ikipe ya AS Roma. Izi rero zikaba zihatanira kuba zasinyisha umwataka w'ikipe ya Chelsea. Uyu rero akaba ari Tammy Abraham. Izi kipe zose rero zikaba zishaka kuba zasinyisha uyu musore w'imyaka 23 kugira rero abe yazifasha kuba yazigira mu busatirizi bwazo kugira ngo rero abe ashaka ibitego ku buryo butandukanye. Amakuru rero kuri Mugisha Group Time nakagaruka. Reka ayangaya tuyasoreze hano, ariko kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza cyane. Bikarushaho kuba byiza rero iyo ugiye muri commentaire ukatwandikira ukaduha igitekerezo cyawe kugira dukomeze kwiganirira ndetse na nyuma y'iki kiganiro. Ibintu byiza cyane rero kuri Mugisha Group Time, ntago tuba dushaka kwiharira ijambo muri rusange, tuba dushaka kugenda tumenya rero nuko abakunzi bacu muri rusange bigiye bimeze. Tubifuriza ibihe byiza kandi tubifuriza impagarike n'ubugingo.